Hello people, this is Arun here again and welcome back to another video. Ngasi je isi lamnian chen basi kar theng ai ngan na di thork pani ado chen ba hogulak pada e lambi da koi ge moi sports ki kongau prit kha yo laga leramba madu ai ying ai da matam ji am mangre aduna hojik thengjil le to da wai adum chele ai nan nong ni se ai tan na ai leprom ni talli jina kai no har kan da sum kaya ni koi family gi bit lai taba thokdo khar sum thokchin ba adu mar mar ka tan na ai leprom ni masi adum yawi thoi koi yamna sang nai na kona jari ba sidai tai apan ba ayet ba sum pirak pa sim masi koi na control ngamu sun te punchi ni na adum thok ta ya adum yan thok pa adu madu dagi amuka hogalaga mo hanjal lak pa matam sangi thongna sangi adumai na adu ai tan do pam jaw du mar mar kan da ngasi je mo ai thole adu ngasi si amu ai si chen ge da thole adu nongai re chen ba si am nongai adum ai smai na amuka ai track ta hanjal lak pa si adum hanjal le ai ba ta adu punchi ji di sai makan mathen am ni na hai ta sima je thok pa ina pami ba ina to plan ngak ta oi ya de nongai ba nongai ta so thoi aina suksin chilu dar so ayonda dum ayat pa pan ba ma ma lak pa je dum tawi aina phana yam control taw sum ngam da bai ta masi punchi ni ai khak ta gi wa so ma am so dum thok na ram gani ado ji kan se yaksang ma ya gi tha ji so pa thoi aduga ai jo kare ai ni yaksang si kai to ko dom no khang de yaksang manung si kai no ma sum taw sira dai challenge ko mama taw sira da khalam bani adu tawra ai anak si kidang ai talle ado thoba ma mai lecture ni aduga asumaina kaya ni thorak pa jam ngai ai ngang han amu ai su su nei jil le rob ni adu ngasi si smai thorak pa ko nature ge faja mayam se hai bita si mayam se sum mayam rak si tamu khalak pa si am ngai bai ta aduna prakriti na khoida piriba gift si di badana yam graba pot ni haiba tare akoina moi da singma ngamroi da ba haiba tare adumaina oi moi khudol si de akoina koi mioi bana moi mangan takan manatana moina khoida nungai biriba tobiriba mayam si ge laban sing ba haiba de akoina ngamroi adugi mohutta moina pibiriba poching se akoina fajana sizinaraga nungai nungai jaba haiba tare moi khudol se akoina nungai ba akoina enjoy tawbudo adu darkar orami haina adumaina khalli yam nungai aduna mayam su nungai nungai leibiyo lamjen chen bagi yamna ngakpa haiba tare miracle soiba maji atopa work out sing da ju akoi topa sajen sing da ju dum maji dum phangam gani ai yoina de lamjen da ge experience tok jar pa se akoi na wakan ngai ta ba na stress kum leiba shouting nga leramba tension nga am ka ar leramba isa se koi rum lum maga wakan ngai mum khangdana ga leramba je natraga na koi sa thabakumba tawrubagi koi sa si am warga boring gum churga leramba je koi lamjen ji chen thokhraba matung jida adugi koi phullaga leramba lummaga leramba yam toxic oiba feelings me am do filter togi bagi monga koi chamthokhi bagi tumaina mangi bai ta yang gi bagi mong si adum hekta tawre aduna sigi pochima phangani hai badu isana khangabani na sage sil hekta adum phane am tallorga ju adum chening ai abo chengar matungda adugi pot su adum phangba hai batare masimadi eonda yamna kanaba pot ama dum oi ai si ju adum season ai masi adum matang sana season ajaba pot ama oi masi akoige treatment makhan nama hai batare koi isa na bada painkiller guma char kanda isa koi na phagi bado adumaina adum tawwe hai batare masi yam nungai ba ama dum oi
ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ, ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ. ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯤꯛ 3ꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯍꯧꯔꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯎꯁꯪꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯁꯪꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ. ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯨꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ.